kanu. Sokusinga, salong masakon na ko siya, utilaw nga nini. Nyawara kaya nakakakama, unong nakinatatin ni. Salam malang ayo, pani utilaw nga nang ni, uluta. Tali mo kapulabi, salong man yato, kalasim makalo ni. Uta nga mata ko niya ako go. Hey, ulwa ka la. Si Baktok titong ako, kaya kong imigaki, iyakang nakata. Kasi ani salong masakaka katugo, ulo daw utilaw nga ni. Ta kanwa luangit tok liu pani takut talaga. Salom maksaki ko naktabo sukat to halom me. Tumo te natugalwa. Ika kami ada semi salom masakon natugo pikan ang itolo. Kanyo sa ba? Kaya lang kasi yuman na ko lo. Ate, yung ato sa ako. Ati sa? Hello? Siapa itu kakak? Iyak si Mayo ko. Pinakalaga. Nani sangayatte? Namheta kakiana. Abanik balok tulsa. Nani lagi? Aga! Ibina ulo akala. Bunga kaya kalak tu tinasak tu titalima mo. Ate, pungagi ato lang bilanga. Insali ka man. Ataw sa mabuk pingasut isamat telemat. Kanya-kaya ka ma. Kaya mo yung may mga api. Innalika na may tuwalo. Naniyagi! Nani kaya kasutay ko ko. Kaya nani sakyak to ko. Ate, kaya. Na may tuwalo na. Takundi makikiki. Takulakali kuku. Salom masakya katugo, salom angit tabi yuakalo. Talay mo ulit talay. Kasi ani suli alena ko sugumayong suli alena ko sugunak to ko. Salom maksasing na. Ati, salom masaluta. Mumaluta, padaluta lo. Ati, ni jaw siyak luta, patilikta.
salom maksay sinalo. Nikalautan lang ay kayo rato nga lang may kasi kukap memon. Aki! Titirahattaritsi takuginai mo. Inuit takun nakatsalariyat kunno. P.O. Box 700. Ikaluit Nunavut. XOA OHO. Upaluni karasawyakku takunayaklugu takuginai.ca. Titirahatta lusiluni kidsa inuitbroadcasting.ca.